Kakugambe byona Kerison Katongore habira ari mu rukiko rw'abazire ahabwishomereri area St Paul's Secondary School Bukinda urwabura umwaka kandi uru rubiro ry'umurundo gwana nena okwihishomereri ritandika ogwagizire ngo n'ikikuru abazire kwejumbiro mu nkiko z'amashomero kandi ashabire government okurgaye kabayamba babase kushomesa kuronja abana bihanga tero muranga abazire kugira ngo bejumbire umunkiko z'amashomero abo kuba abazire batakuza mu nkiko z'amashomero tuba kumanya program z'ishomero izikubandi zigendo n'isho kandi n'abana babo bafirwa interaction nabo kandi amashomero agakushita bisiki konkezi gabana gagendo n'isho ngabo kugira ngo abazire kuba kwija barete bitisho birungi bamara kuteko mu nkora ishomero kagendo n'isho. Kerison Katongore nagira ngo nkiko z'ishomero niziyamba amashomero okutebekanisiza getamu otireho no gukora engendero hensya eyishomero nahabwe cy'abazire bashire kuzejumbiramo kandi bahikane n'amashomero. Urukiko rw'abazire n'ikikuru munonga w'amashomero abo kuba abazire barete bitisho kuyamba okukura kuranga ishomero kandi bagaruka bareba impatisi y'ababyigo mu gukora nabo icyo ibyo bitisho biyamba ishomero kugendo n'isho kandi barebe bitisho bari kureta ishomero bigenderaho gukora porogaramu zensya. Nora Twenda umwe habari kushitama hakaciko akakora kishomero nagira ngo nikikora abazire okutayira abana hamashomero okumanya ibiri kubafaho abana umwe ni barugumuka ebintu turi kuba tubahereze yahika ishomero bihu konka kuba ari kutaho izoba ry'umuzire kutayira umwana kituma umuzire nawe yagira umuhimbo ngo arebe umwana we kandi n'umwana nawe agira umuhimbo ngo abone umuzire abana ubumwe ni babine byetengo ebi bari kwetenga mwe nuko ari kubona umuzire akimugambira kandi kikabire kirungi wija kutayira umwana wawe uganira nawe mpora umanya umunywana bamwe abazire abagambiraho na Tayari West basemere mukuru w'ishomero ahabwo gukoresa amane no kureberera jyabeji nsima headmaster nsima akaciko na staff mwebare ahabwo kureberera abana bitu mwebare nyewe ndiyo muziro mbakora kuba 2024 nyino mwana wa marase ni ya 6 mwe hati nyino wase ni ya 3 so ndiyo muzire wa mwenyenda kubasima imwe abazira basya muhure mu bukiri abana bareka bariyo muka uko beno murero muko wawe na hata handi bamurebereraje to abazire nikituyamba eco kubanza no butakumanya kwadini n'umwana wawe wayishomero ukwakutwaza emituye kandi hinebyo gukira kubunukira garuko manya ebikwata yishomero ekikwetengesa ayishomero ekikwetengesa ahabwo umwana wawe kushomaje. Ishomero ya St Paul's Secondary School Bukinda katanduko mu mwaka gwa 1992 ansi y'ubureberezi obwa Kabare Diocese kandi aba batwire nibasimwa ahabwo kushomesa abana bihanga kurongi gasha kwa Cosbat Amanya ahabwa Tayari West.